gusenga abazi gusenga naye amasaha zabuze kamukoze ubwira ariko si umuntu yarenga mu maza n'amasaha bwabushaka kurikana nabwira Imana ngo Mana ngira gutya nkamirira abana buzeze bavemwe na za malaria n'ibindi ana amasaha meza yo kwirukana nyasi n'amafefu abarozi bagashwiragira mu izina rya Yesu imigongo igakunduka ya Satani agacika intege ntakurikira imiryango n'ibyacu sama amen ndafashwa ke papa watenejisende shuranga sasa papa nuko nyine nawe urakuntugira iminota 2 ukunda gufashije n'umugore wawe n'umwana mugenda kwisi maze twumve wamuzatandire maturimba papa kandi witonda bukebuke
ikaze none gatugiye gudumira papa uzana intebe yawe n'ibintu uzaba zose ufite tusige na kimwe kubishira hano wowe wicara hano gusa hano tereka intebe hano tugiye kugudumira tubwire Imana ngo Imana igukore mu badayimoni Imana igukore mu mwijima Imana igusubiza mu rugo Imana kugire neza hano kundi Imana yambwiye hari pepo baguteze riri mu gitanda yo pepo ryarakuzengereje wo bayihuze rero uba mwisi gusa kome papuro gusa hari umuntu ntwana nazatera abana ngo nubutiyana tubwire Imana ngikure mu muyaga amaze tugudumya baraswe tugagudumira tudusigaje iminota 5 niyo sabye Serugo amaze dudumiye n'abayumbe twese ariko ntabwo arabarazwe gusa umuntu wese wumva ko ufite urago gusengera ubuzima bwawe sama haleluya sunura bagutya ngo satane ariko Mana yaje iyo abitekerezo mfite namwe mu bazakiri ukizera kuko nizeye ukumva gusenga kuko mpamzumva uzumve cyane nta wundi utegereje gutabara ni wowe uza witabara wenyine sama haleluya abandi baza batabare kwafasha ya mbere reka guhunyiza kanga ukubwira umubiri watu wa mubiri we ndabizi wowe uri umunyantegenke ariko kanguka sasa ntarama hari wasi 3 nimara dusenke tuzamura ibiganza yemwe tuzamura ibiganza haleluya churanga papa wakundi watangenya na papa ugomoka papa we
sema shara wo shara sema haleluya sha uriya afishe itandukanye n'igitaramo ni wari ufite igitaramo je wenze usanga umugore mu izina rya Yesu usanga umugore mu izina rya Yesu kure ko dutaramye Imana kugira neza sema haleluya mugisha zingu igitaramo atari kuri afishe arake ni igitaramo kigishika none Serugo yihanga naje ndi kuri afishe sema haleluya mwonshiraho mumbaye gutyo kubera iki kandi twafashwe none igitaramo kigeza mu gashinge ko hejuru gutera kuri mwana data zirindwi wishane ibindi turavugana byanyuma ariko ushima Imana ikugire neza sema haleluya tuzamura ibiganza muguri tayari papa tutare haleluya turangiza wishane dukubita kandi gato abarazwe twishane baheza abandi siko kwiza abana nota kwa Solange ta Benefit nyagikundiro Imana ni nziza kabisa tuzamura ibiganza kera nanezerewe ntabindi ntuzane bindi jewe nanezerewe turazamura ibiganza tuzamura ibiganza yewe tuzamura ibiganza haleluya Amashimesha cyara papa mugi turango kantu urugezeho niturangiza twicara papa ako gusa urugezeho
mwishari mani bamugisha mwishari abara mwishari mani bamugisha mwishari samani haleluya mwishari abaraswe mwishari ni mwa mufite umwana mani bagire neza nanje ndi kiongozi mu bandi ndi umwasi mwishari mani bagire neza baraswe mani bamugisha baraswe muragahoraho murani bamugisha baraswe mani bamugisha mugisha ariko nshitana zishuka umuntu Imana iguha amateraniro ukayava uko niwe Imana yaciyemo ngo tureteshe ariko sinanze nabandi baraza ariko banzu tureteshe peti tivaleho sama amen Imana yonchamo none ejigasha mundi tawusumenya ubuzima sama haleluya Imana yosha muri huruma bwacigasha muri kwerere bwacigasha muri one mikino none gaserugo niyangane gatuye abantu barahanga kandi papa ucuranga ku kantu umwuka guhaye kandi ni wowe turetesheje nabandi baturesheje aho nanze ariko umanu ibintu zari muri servo dale bija muri retour kwero kuntu twari twapotere mu gitaramo none guratugaruye niwe Imana yashemune amabere no yafite no wawe twose none gutwonsa neza isa rero amazu dose Serugo umwana minota Papa witonde sentini yabo
Mwicare mutekanye. Tuzamure ibiganza gusa. Muke duta. Mubanza muguma mutaramira. Mubanza mutaramira hoye. Mwicare. Uguma umugi kuraje. Hari ukwirukanye. Utekanye. Abantu twike hasi. Twike hasi kandi dutekane. Tugire tuzi. Atukuze. Uko twari tunezerewe turi hano. Naba ariko tuguma tukanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Icyakabiri twikirezanye. Amen. Nitumara dutarana. Atukuze. Tugiye gutarama igitaramo cyoroheje gifite discipline kidasakuje cyo guhudumiya cyo gusengera indwara n'amapepo n'ibindi. Yesu ashimwe cyane. Muri icyo gihe twumvikane cyane. Twitonde tutambuka. Turegerere bose na turegerere neza ibyuma. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo mpagurutse ngiye kuza umwuka w'Imana gukora. Ahubwo ndahagurutse ngo dufatikanye tubiheze umurongo duhudumiye twitonze ibintu birimo discipline byiza cyane. Atukuza. Niturangiza abantu kuzura hano cyane ntabwo ari gutarama cyane. Ahubwo kuzuza Imana mu mutima wawe niko gutarama cyane. Ni muza abagabo ni muze gutya. Pastor Bidagara ni muze. Ni muze. Ndayishimye. Tambuka. Asifiwe. Mujana mani muze utambuke hano. Tugiye guhudumiya Koffi nawe utambuke Pasiteri Revera byishimo. Turahudumiya twitonze buke buke. Tuzamukana ikintu n'ikindi. Ariko tutaragera kuri uwo mwanya. Mureke duheze umuvandimwe arashima mu minota k'ibiri cyangwa itatu. Narangiza gushima. Uwitonze ni ugiye gushima. Namara gushima dufata amaherekezo y'igitaramo. Karibu. Katuzamura ibiganza kuko turacari maso. Bwana sifiwe. Zamura ibiganza kandi. Kuwa sinziriya cyane uba nko mukoraho akanguke. Tuzamura ibiganza. Hallelujah! Hapasima. Hapandasimika so. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Tusedu teri indimu. Palama!
asifiwe sana. Iyo minota sinishimamwo kubera kuko umukunga ugeze over, kuko ntitwawushira under over akika ya Mungu. Bwana asifiwe. Kandi nukomeza gusinzira uramera nka utuku yarasinziriye. Paulo ariko ari mu gitaramo ariko arabwiriza ararondogora. Niwe mugabo warondogoye arakomeza umuntu ariwe aratibuka hasi arapfa. Arangize Paulo avuga ngo reka nanone murambike ibiganza kugira ngo bashe kasa kandi kuba kugira ngo se kandi akomeza abwiriza. Aramurambika ibiganza arasa kandi arakomeza. Talemasima. Bwana sifiwe sana. Nawe nutareba neza ari gihe wosinzira warangiza ugatibuka hasi. Paulo yaragiye. Uragira gute gutangaza kiragwera no kuri kwima. Bwana sifiwe. Shimye Imana kuko mpagaze hano Imana ihabwe icubahiro. Nari maze igihe kirekire hari ahantu hari ahepfo gutya kuko nari nsa nkaho ndi umurevera ariko kandi ntari umurevera kuko amavuta ntayo nari mfite. Nagize mbirizwa mu Giswahili gatanga amatangazo mu Giswahili ngagarikira mu Giswahili. Uko urumva wa amatangazo mu Giswahili, kwigisha mu Giswahili, guhagarikira mu Giswahili. Akwa ariko naje Bwana sifiwe. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro kuko mbonye abera bose bari hano muri kino gitaramo. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro cyane. Bwana sifiwe. Muzukuri ndabishimiye cyane kubona abantu bose bari aha bicaye aha. Imana yo mwijuru bagire neza. Bwana sifiwe sana. None ga tuguhudumya nti turinda tuja kure cyane. Mugisha agiye gukora aho gara yarari. Tuva aho ngaho. Nuhava ugiye uzoboge gukoroga abakristo bose bari hano. Bwana sifiwe sana. Kandi bavuze ngo dawa ya moto ni moto. Kama una mguu wa kucheza chonga muti cheze ya Mungu. Bwana sifiwe. None ga Mugisha kandi wacuranzura umugabo. Amato gusa twumve. Subira. Control. Yeme tusamura ibiganza. Hallelujah! Bwana sifiwe sana. None ga ari umuntu tugiye gusengera afite shida ariko kandi Imana irashoboye. Bwana sifiwe sana. Kubera ko Imana ishoboye niwe tugiye kubwira Imana, tubwira Imana ngo Imana ikora igitangaza gikomeye yibaruka amahoro kugira ngo tuzashime Imana. Kuko kuvejo nanone birashasa naho bigoranye cyane ariko Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zigize guteziri zazibasha kudukoreramo. Izo nizo tugiye kwinginga ku Mana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Niturangiza twumve icyo Imana iganiriza imitima yacu. None kando bukeya kugira ngo twatse umuriro kandi utujane nyine tuje mu ijuru. Ntabwo turirimba kandi tugira ituze tunaguruka.
turangiza dutanga umwana ku muyobozi ariko turasaba abantu bose kuva hasi kugira ngo tubashe gutabara uwo mubyeyi turatera haleluya tuzalole sitatu nizirange dusenga imana dushima imana kuko imana yo mu ijuru ari imana y'ibisubizo Bwana asifiwe muzamura utuntu nyine tube kabazamuka yo Bwana asifiwe yeme muve hasi mwihangane gana none bwakeye ariko tubashe gutabara umubyeyi kugira ngo nabashe kugubwa neza kuko nawe ejo bundi uzogera ingorane zitandukanye kubera ko nawe uri mu isi. Haleluya 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 tuzamura ibiganza talakangase ko ondaso angasango kotanda soma hasango saki ya kota laba. Bwana asifiwe. Ababyeyi babiri baramukanye dutera haleluya zitatu mufatanye ibiganza dutera haleluya imwe murekurane dutera indi ya kabiri murekurane ya gatatu murekurane turangiza dushima Imana turangiza twicare. Imana iri hano muri iki kibanza tuzamura ibiganza abantu babaheza mu mikrofone twasumura haleluya tubwire Imana ngo basimu n'abadayimoni turabahungabanyije mu izina rya Yesu turabahungabanyije mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Mubaheze mikoro twasumuriro uzoza basumuriro nk'abantu. Bwana asifiwe. Yeme tuzamura ibiganza twitegure twasumuriro izamure papa izamure tuzamura ibintu tukubitagura basimu n'abadayimoni izamure uramuze yagubwe neza kugira ngo izina ry'Imana cyane ariko ribasha guhabwa icubahiro. Amen. Tuzamura ibiganza dutere haleluya. Haleluya kila laya sapaye kaole saita oti paya kamlile porige. Haleluya
ribasha gukora ibitangaza Hallelujah. zamura ibiganza Hallelujah. mama mwizina rya Yesu wana gitara gikomesha amahanga hatana sana kotanda la Vérification des visas. La visite contre des visas. La continuité des visas. Prima c'est de Kristo mwana w'Imana. noneho mureke mbabwire Serugo nta kindi gitaramo aza guhagarikira hari guhagarikira saa 10 sizeri zibura guhagarike jede uyegereje revera ndamaze arabwize nantaga ko turindira ngo bahagarikire etirije baguma dukate ahubwo twokomeza gutya sama haleluya ndi docteur w'igitaramo zamenye igitaramo akuntu kigeze n'igitaramo cyo kwicaza abantu n'igitaramo cyo guhudumira ikisi igitaramo cyo kuvuga ngo duhanana umwanya n'igitaramo cyo guporonja tugahudumira umuntu akisanzura haboneka gahunda tugahagarara itaboneka tugakomeza ukakomeza usenga kuko na amasaha yo gusenga ntabwo na amasaha yitiririje na amasaha yo gusenga nonega nawe nta kindi agikora kandi tuzuzanya nawe simunyaguje hari abantu bovuga ngo wenda ngo ndamunyaguje oya sinirukana kamera kuko nimbirukana baravuga ngo kera na ariko simbi sinabikora kiretse umuntu yibwiriza wenyine kuri ukunjije udakunje narababwira ngo muzozana amavyuze nimbe bazo mu wanje muzikoresha ikiganiro ziyazijya amahuzo sema haleluya zibabwira ukuntu ziyazijya amahuzo none tugiye gutara nta muntu uzima ikintu nakimwe keretse nabuze umwanya none gaseruga n'umuntu uje hano kandi n'umushitsi nanje ngo ndashuma nanje ndumushitsi ukumvuye muri tiriki nawe uvuye muri tiriki umuntu wese n'umushitsi mu nzu y'Imana gusa twese twisanze none Iwacu sema haleluya uruta kwisa umushitsi ngo nturuba none Serugo nti twamwita umushitsi ariko kandi tumwisa umushitsi kuko atabarizwa hano dushima n'Imana igitangaza yakoze none mureke dukomere Imana amashimeshe cyane yakoze igitangaza gikomeye sinkivuze ku mpamvu za social media ariko Imana yakoze ibintu bikomeye kuri Serugo bikomeye cyane uyu munsi twego dufite amashimwe ateye ubwoba kubera icyo Imana yakoze mureke mwongere Imana amashimeshe cyane none gatuye gutara abahanuzi bahuye n'amabimbe n'abaririmbi baza baririmba zagira ikintu gikoreka ijuru ikamanuka mbabazi docteur naramubaritse kuri piano nako kuri mikoro niwe ugifite mikoro Mugisha nawe namumenya amavuta namuhaye sente n'umwana n'umugore na se na nyina agende namususa amavuta niko umwuka yambwiye amavuta naguhaye uyagumane ntahuzu yagukura ntaravuga sema haleluya uko nuko nawe ndakubaritse ntiyagira ugirisha ngo se Mugisha kuragenze gute nuko mashambe umenye gupata umenye kosa none gucurange uduha umuryo wawe kandi ugumaho ngaho na Faustin n'uwo munsi n'undi n'uwandi bosenga umunsi nawe ndagusengesha ugende sente niwe uhagarariye sente muri kino gisagara uno mugoroba ubuharira nuko azoze bivuze mu bunapi none gucurange uduwe sente nitwa tugane ntiyagira ugirisha curanga sasa mwumve kundi ibintu bigiye kugenda curanga udwase